Korea Absa grounds. Ko ne ko to aduburaga. Ne ko tukagati Mr. Karaikoman. Bana. Yes. Imwaka umetuplania nini? Niona mufagora de na wakwa na mwathani adwa yage muke muifange. Ni mimi na Yesu bumper to bumper. Nyinyi wengine ni moko haterwa ko gatagati. Ni Mungu tu na muogopa Mungu pekee. Mungu pekee. Pekee yake. Asana sana. Ogopa, unajua nasikiaga after kuogopa Mungu, ogopa wanawake. Ni unaniambia. Sasa umeamua? Itheto kuga. Tuanzie debate yao. Tuambie debate yao. Tarakere togokau. Sasa moto ko zije pasiri. So yeko tugekiranĩria gakĩgo kuthini wa Kameme TV gatho cia mwanya muno makeria. Gakunyitwoge ni muno makeria Kwibarita Friday. Hathini wa Kameme TV talk to us. Kule thini wa Kameme TV Kenya, kule thini wa Twitter, kule thini wa kugerera rurenda rwitu 21182. Nigetha tukorwo tugekiranĩria etia request yaku nigetha tugufange na tukĩaragia horo wa gũgũbanga ndenda gũbanga na ciringi 300 ciringi 100 bonus ya ciringi 10,000 uikara we mũndũ mũbango-inĩ wa mbeca na nĩ njĩra hũthũ mũno makeria 137171 account name nĩ kwandĩka ndemwa K na gwĩkĩra ciringi ciaku 99 gakorwo ngĩkũnengereria ciringi 300 nĩ 137171 ndemwa nĩ K nĩ ũrandĩka na gwĩkĩra ciringi ciaku 99 gũkũnengereria ciringi 300 peke yake na tukiri na muhotani wito tuko tukonegeria kahinda gatari kuraihu. You never know kana no gukorwo we muhotani kugwageria munyaka wako in a few ni gukorwo gikunegereria shekeri. No yo ni mwaka wa kufanya mambo kwegwatira ngodo na gukorwo ugithie kundu kwega ta kuria mwena wa Serenity Springs, kuria mwena wa Lanete, kundu guthaka muno, kundu kuhoreru. Project urarehero ni Username Investment Limited magegwitira Serenity Springs kuria mwena wa Lanete. Project very prime, dakika 22 kuma town ya Nakuru na nehutetie farayarami ya Nakuru All Kalao na kilomita 3 kuma Nakuru International Airport. Serenity Springs Lanete kundu guthaka ni kundu gwa kirathi na netanyito gukorwo iri controlled residential estate na hakuhe na mathukuru, mathibitari na estate cia kiriu. Serenity Springs Lanete ni kundu kwega muno wa gwaka mucii waku wa guikara thini wa City of Nakuru. Wehike wigire na broti thini wa Serenity Springs Lanete ukenere uthaka wa Lanete na kwionera Lake Nakuru. Kwina mai, kwina thitima, kwina perimeter fence, kwina gate kihingo kinene muno na faracia thini ni thondeke. Thogora wa gutumura ni mwega muno makiria ni million 1 na ciringi 499 no deposit no urehe ciringi 150 balance urehe gwa kahinda ga thikũ 30. Ningi no urehe o kahora kwa ihinda rĩa mieri 12. Oho kwina commercial plots na ni kuri na free site visit every Wednesday na every Saturday. Rarehio uria fatara gwika ni kwandika kiugo Lanet ugatuma kuri na beno ya SMS 20321. Andika kiugo Lanet thini wa thimu yaku utume hari 20321 ugakorwo gitangikirwo na ugakorwo magigukinyira na njira megukinyira ni Lanete ugatuma kuri 20321 wegwatire Serenity Springs kuri mwana wa Lanete ukireherwo ni Username Investment Limited. Happy Friday murari wa Kameme TV tuthiete wega ta wega ndirakwira guku nikuo turanjiriria mwaka in style nikuo ino ni Friday ya kaigana ya keri ya mwaka wa 2024 no bereda tutana kiaria cia mwaka mweru na matanya maguo nyambe negerie muhotani witu shekeri ciake kugerera haria thini wa 137171 account name wandike ndemwa K na wikire ciringi ciaku 99. Muhotani witu eretwo Naomi Wairimo na ni wega ndike munegerie shekeri ciake ciringi 300. Wairimo we mwega? Ede mwega muno. Happy New Year. Happy New Year. We mwana uriku? Ede mwana Kasa. Kasa kuhana atia? Kasa gutire na uru no kaheho no ni gukwara. Ni kwena ni kwaura ni kurahana ta gukura kurahana ta gugutisia. Ni January irathimwe no. Kabisa. Na ugakigeria munyaka kura mwena wa 137171. Kabisa. Friday na mothe nie mwana wange thenda gukwira ndwe hotana ciringi 300. Jesara tora kumagia muthe ndirahe andu tujipawa we. Ai ati ndirahe andu?
Nĩndĩranegereria andũ na nani nĩngũruta gĩcunjĩ andũ a mbere arĩa magoka hakwa 10 nĩngũmekĩrĩra ũcũrũ wa Uji Power. Uji Power? Ĩni. Andũ nĩmakinyua Uji Power na mwaka mwerũ. No nginya ndĩmahe na ndĩmere ũhoro mwega ũyũ wa Africa wa gũcinda. Kabisa. Ĩni. Alright, tukigĩa na Friday njega na weekend njega. Kabisa, marathimwo mũno. Asante sana. Ucio nĩ mũndũ gwĩtwo Naomi Wairi mũno akigwa ciake matatũ nĩ agĩthira nacio oguo tũgĩthiĩ na mbere gũkũ thĩinĩ wa Kameme TV tuthiĩte wega ta wega. How are you doing? Mwaka waku wanjĩrĩria atĩa? Na ririkana gwĩrĩ no ũtwarĩrie kũrĩa mwena wa Facebook no ũkorwo ũkĩaranĩria na ithuĩ. We pasweri mwaka mwerũ nĩ ũrakanio Nairobi sio twekĩra uache kunikaribia hivyo umekuja sana. Ni urakanio ni mashabiki kule online. Watu wako na roho chafu tutaki mwaka. Asa ni kwero wero. Unajua? Mimi nasoma ndomereri. Unajua kama mwaka yangu imeanza poa. Wacha tu mwaka ianze fiti. Hata ianze tu poa. Aya, na hewe uragetie request ya mundu gwitwo anicheze igogora ria gatho ria Samiro ugo na Isaiah Ndunguku na mundu gwitwo Mwagisa Williams hara makutano mwea ni gatho Monica Jerry niko pamoja utawala watching with my son ni aragire guthie thukuru ru aragire guthie thukuru niki oi Monica to teithia atia aya ni agikere ha mweterie kamwe atwirorere mundu gwitwo Ian Mwangi habari zenu si tuko salama huku Westlands tuko locked tena sana na show iko lite na tutanathie gwika maundu DJ ni ukwaragia horo wa maundu megwitwo ogopa wanawake ndogatiriri after Mungu ogopa nani? Wacha nikwambie after Mungu ogopa wanadamu. Wewe unaona zile watu wanaume pia wanafanya? Unajua ile kitu mimi ogopa by the way ni Mungu. Ya tatu inakuwa stima, so hiyo ya pili. Ya pili ni wanadamu generally. Tigirado, tigana na kugate wanaume ama wanawake. Ogopa watu. Wona ndogwo, oikara ukirege ipaswiri ni kiundu kirikuwa gijika. Uikara withemete na andu. Si ati any gender, wachana na any gender. We are equally bad or good. For real? Ogopa wanadamu. We are equal. We equal. Ni ndikora kiundu kiu kia equality guku. But ogopa. Yes, ogopa. But ukovoa? Niko fit. Aderogo gaithia ne Kelvin Maina. Kelvin Maina. The Kelvin gospel artist. Oh yes. Ndiramwendie handu araina kuri TikTok. Ajira mono gogeithie mono. Ngageitheka muno. Wananiambia kuna trouser kali. Asante. Nyimbo ciake ni turathimaga muno makiria. Yes. Ndageitheka muno. Onani by the day mwana wa Facebook Nesje Pasori official. Mwena wa IG ni Instagram Nesje Pasori. Afu okoroni okora mwena wa X. Hiyo X ni Twitter ni Nesje Pasori 1. Okay. Alafu naomia nigora bado na YouTube channel. Ni. Kabisa. Rugo tirio doge. Siku hizi mwaka ni wa kusema na kutenda. Turaria na ciiko. For real. Tupeleke tuone mwaka tufagire maundu mahana athia. Mwaka uyu? Kana ukwari urakwaria na music urakwira tuonie we at least we na evidence no tuonie uria mwaka ugo tuterefa ni no by the how kiria YouTube by the okoro ni okoro mwena wa YouTube hena mix ndako drop every week on a Friday. Okay. Ni koguo make sure me subscribe na no that is by the go daga dakika gospel kanini omya ni wega by the koviria na ngai afuturia na roho. Yes kabisa. Hata tuanzie na roho na tumalize na roho. Tuanze zote roho tu akue kila mahali. Tuanze na mwili ama? Hapana, tuanze tu na roho. Najua utire talanta yako matondo na hizo ingi sio there. Si ni Mungu amepeana talent. Oh yes. Lakini tuanze gospel. Kabisa. Yambereria kere keronga imwaga. It's ZJ Pasweri on the decks. Ciothe cia ngoro kamethuthurio kamenyoria ikaire riu rora one